بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama ka radio City FM immorde koloma haray meɗe weltani on du'ani on jarni on fota haray ko toli moɗon haray nene men Maymuna hiɓe wonani en ka ɓawo masinji ɗo hiɗe weltaniɓe weltani hooreɓe maɓɓe ɓen ha e jooma radio o haray onon auditeur ɓe ɓen kadi meɗe weltani on jarni on fota yo Allah yoɓon en fof ko ɓuuri e moƴƴude en joddi haray meɗen toro on jeeja on wallitagol e oɗo radio publicité ji mon ɗin ma kala ko anduɗon ɗum ɗo koko radio nafata on nafira on haray wakkile ɓattoɗon e oɗo radio on ko radio mo tawi himo habbi en himo wallitade en himo nafi e moƴƴa haray noon alhamdulillahi rabbil alamin karamo ko meɗen oustaz Mouhamadoul Amine hiɓe salmina on hiɓe weltani on ɓe jarni on haray oustaz Ahmad mo seni fi yo en waw wallidirde hande kadi ɓano gelorɗon noon iɗon gueli ɓe neeɓi en makande ɓe neeɓi en wallitade hande hiɓe senorani en ɗo kadi mawdu hittuɗo mawdu labaɗo ɗulle ko fi o ko wiyete tuubu biye hande hiɗen foddi e ɗum hiɗen handi e ɗum hiɗen hani wadde e ɗum haray tigi tigi on ko tooli moɗon meɗe wiya on tafaddal ya ustaz. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi waliyi salihin wassalatu wassalamu ala ashraf al anbiya wal mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دوي الناد كموضوع هرايكو جارنو قولون فاهين. weltanon ono musidɓe wonanɗen o radio ɗo golleji ko wonɗon en waɗande kamen ɗo ɗen surtout ko yewete ka diina ko aɗa ko weltano golɗen en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗ ɗum ɗo ka mandakeji meɗen enen kadi wonɓe heɗaɓe yo Allah waɗen nani jaɓi amin kafida en aljanna o amin donc haray ɗon jarna fota onon sa julde Cheikh Amin Baɓe alaɗo ko yade weltaniɓe moƴƴa kamɓe wonto moƴƴa donc haɗa toujours ko mako ɗon ko e mawdu ko wonɗen e ƴettugol hande ko mawdu e fi tuubuɓe de tawde eɗen andi ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e ko woni muhimmu jidda wonande neɗɗo ko tawata ɗum ɗon on ti wawata wonde hara o wonali e ɗum ɗon si tawi woni nelaɗo meɗen Muhammad sallam kamɓe tiɓe min tigi miɗo tubana Allah mi insa ñande o laaɓi 90 nokku koɓe wi temedere haray no holli nde hunde ɗo ko duwande darede fi muɗum joni noon en landoto o tubugol ko hana waɗede kana ko hana waɗede o jawabu ngo ene ko hana waɗede sen daari teren dalil hara ko ka haqqille taw attorɗe yewtugol en taway tuubu be on ko hana waɗede sen daaroy ka alqur'an o yewti kon e sunna on terrema ɗum ɗon en taway neɗɗo on ko ma on tigi tuuba ɗum ɗon noon foti ko duhiɗo ma sonnajo tan ko on tigi helli fama himo mari haqqille haray mo duwa landade Allah subhanahu wa taala on da'iman wa abadan yafuye e fe golleji ko woni ko ba hiɗen andi fof meɗen e tagaɗon ti wopata majjugol seeɗa ma oñagol seeɗa ko eti o c'est ko neɗɗanke ko ɗum ɗon kadi woni en ɓantugol martabam ko tawde enen Allah on tagi en o jarriboli en yeddirɗi ɗin fof ɗum e ɗum mum hiɗen combatugol ɗin ɗon etoɗe waɗen ko faala ko ko ɗum waɗi si martaba neɗɗanke on no towi moƴƴa ko sabu ɗum ɗon joni noon ɓe ni so tawi neɗɗo on tigi ƴettiti ha tawi o ala e yeddugol e terren ka golleji makko kono gasa wonno hara ɓernde makko nen kan hara wonaka haadi wonde ɗum mana ɗum mari nawnade go toon ma simo nangande dewal makko ngal foti ko julde makko woni o hara won tigi waɗata ɓernde munden e ɗum ɗon inanno tawa e muɗum laɓɓingol anni on donc ko ɗum waɗi hay neɗɗo on himo hato jine tuubugol ko ɗum waɗi si nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamɓe tigi ɓe maaki wonde no ara sowoso e an ka ɓernde am mi tuuban Allah subhanahu wa taala on nder jemma e ñalowma jellu laabi 90 e gandi Allah subhanahu wa taala on ka bidati sorte fate ɓawo Allah subhanahu wa taala o darugo inna fata laka fatan mubina o yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar donc holli wonde nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamɓe tigi ɓe teddinirama e ɗum ɗo ko ɗum waɗi ara enen kadi hiɗen duwa
immagol daro toro Allah subhanahu wa ta'ala o yafuye e bakkatuji meɗen ɗin e balje ko wonɗe wadde kon sen daari nde hunde ɗo ko wiyete kon tubuɓe ne jogii nafoore e neɗɗanke o nde tawde fi honɗum e sen daari o zamanu mo fewniɗen ɗo ko goonga bitagaɗo yalti Allah no yeddede no woni noon himo rewede kala kono o zamanu ko fewniɗen ɗo kadi boneji ɗin kano ɓurti ɓeydade ka wonɗo parce ɓe wi wonde nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ɓe makuno fi meɗen ɓe wacci fi meɗen sahaba ɓen a wawi waccugol ɓen ɗo wiya ko musidɓe ma non accamen menen ko ɗum nelaɗo jaabino wo onon ɗo hiɗo mari ko wallito waggol moƴƴere ɓen ɗon noon ko wallitotoɓe ko waggol bone jaman ko ɗum wallitotoɓe donc zamanu ko fewnden ɗo ko yeehi ha hewti niveau tawata hay falɗa wadde ko moƴƴi kon fayda a taway sakkoto ɓen ɓuri ɗuɗude amma sakkolgol faamu ma sabu lowgol imanu ma salagol ko moƴƴi kon donc ɗum waɗi haray e fewndo ka fewndi ɗo tigi tigi ngu zamanu ɗo tagaɗo mo duwa tubande Allah subhanahu wa ta'ala bimbi wo kikiɗe o jemma wo ñalomawo fi honɗum sen daari kadi terrenka masiboji wonɗi e cippade e tagore nden foti ko nawnaje ma ko probléme ji gurdanɗam ma ko probléme ji terren no wona ɗen e jogitorede noon ɗum noon aduna fof na kamen ɗo tum a ndaaray tawa probléme ji woduɗe ɗin hannde ko ma etoɗen laɓɓinen hoore men laaɓen fi honɗum nde tawde kanko Allah subahana taala kanko tigi o daali wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir donc en andi e jaka soñdiaji ko heɓete wonde e masiboji ko heɓete moƴƴe e lorraji ko wonɗen heɓugol e men ko tawde haray hiɗen faggitani goɗɗi e majji kono Allah kanko ɗo wi naaɗi fo wonen e nangitirgo ɗum ko nandi ko enen ko goɗɗo e meɗen ne ata payku mum wonde piyakum wonde sokakum wonde weelina kum sabu bonnere ko waɗi ma o bonna piiji goy wona joyi inna a mi regilima fi kun ɗo ɗum ɗa mi accanima sa fellitike e ndaare donc Allah subahana taala ka aya ɗo o wi en andu probléme ji men ɗi heɓete ngoo lorraji goo ɗi heɓete ngoo soñdiaji goo koye ma kasabat aydikum ko tawate ko fagginande sen ƴetti aya nanduɗo e ɗum ɗon ka firugol mo en darente Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonde so tawi en gonɗinimo kanko Allah en yetti nemaji ɗin haray en habboramo lette hay hunde huso waɗata hen ma yafallahu bi adabikum in amantum in shakartum wa amantum donc si tawi woni hara en gonɗi Allah subhanahu wa ta'ala o no hani gonɗinirde ɗon e yetti nemaji e yettirgol no hani yettirde noon jaɓugol ɗi e goltigol no hani goltiɗen o ala hay hunde koye lettiray no haray misal muɗum no wasi goɗɗo e meɗen payko muɗum waɗi ko hani kon fof haray hato ñayon ɗo waɗen sariya donc haray ko ɗum holli ɗo jaka enen neɗɗanke en duwaka wigol a min dey tigi tigi on miɗo laaɓima miɗo feewima miɗo rewde Allah la hiɗa duwa tubande Allah sanga wo sanga nde tawde hiɗen andi ɗum ɗo ko masiboji goo no toon goɗɗi goo kadi hiɗi ɗuuɗi ha feƴƴiti kono ko seeɗaji e majji mi suɓani en si tawata neɗɗo si tawi woni on tigi no ka geddi mo duumi e muɗum mo duumi e moɓol bakka ɗin ɗon feere ala ɗi doga e hoore makko kono wasi ɗe yewde ɗum ɗo ko en andu important tubango Allah subhanahu wa ta'ala on e ruttagol e makko no tawa e muɗum neɗɗo yeddo Allah subhanahu wa ta'ala marɗo bakkatu o heɓata annora gandal hay ɗo jangi l'islam on o wawata gollirde ko ɗum nanno woɓɓe gonoyna neeɓu ɗum ko aɗi duuɓi nogay ha nogayje ɓe wi si neɗɗo o yari beere o jangali diina kam o kara han Allah fabortama o janga diina kam sina hara o tuubo o rutti ɓe yi si tawi kalle o jangi diina kam ha o faami l'islam on o yari e hoore muɗum ko kara han kon ko o jangi ɗo nafirtamo donc e terren makko wiyete ko geddi ɗin no wona sabu annora gandal ngal itte neɗɗo taw si on tigi jangi gandal ngal ngal nafata on tigi hay donc toɓɓere goono ɗimmum ɗum neɗɗon on tigi o weemay neɗɗo marɗo bakkatu o weemay no woni rusage tawa kanko e Allah ɓe alda ɗum wonen no wawa yahugol ɗon ha tan kanko tigi e yimɓe ɓen hara ɓe wonda jama on añama jiɓoɗande konnuɓe añirma tabu ko sabu geddi maɗin e bakkatuji maɗin ɓen andi no woodi hadis kuɗus sallam
serali jiyaɗo on ɓattororan komi yamirimo kon ha mi yiɗa on tigi ɗum e naafilaji fadilaji e naafilaji si mi yiɗimo mi yamira e wonɓe ka sama ɓe yiɗimo si ɗen ɗo yiɗimo mi yamira wonɓe ka yiɗi ɓe yiɗimo wona neɗɗo yiɗaɗo donc se ndaari contraire on ɗuuɗugol geddi e ɗuuɗugol bakka to wona sabu neɗɗo o woni añaɗo e hakkude yimɓe ɓe wonade weemuɗo weddiɗo donc ɗum noon ko toɓɓere ɗimmere tammere nden ino créana goɗɗo soñjaka gurdam makko tawa kala ko o nangi marsata yani uddamo laawol ngol fiw tawata neɗɗo on kala ko o nangi ko newi wo ko newi wawata marsude ɗum ɗo ara ko sabu honɗum geddi ko woni wadde koye bakkatuji ko jogui ko e gandi jaka ɗum ɗo kadi ko nambara go no wawa wonande sabu neɗɗo on hara o hawrata e alhaali mo ɗaɓɓatan ka gurdam makko ete ko a tawfiq ara si on tigui sabu geddi ko wondi kon sabu bakkatuji ko rondi kon tawa kala ko eɓɓi résultat on na ko faala ko yalta ɗum no wawa wonde neɗɗon ɗo waɗa sabu kadi sabu ɗum ɗon neɗɗo wona lo'uɗo ɓandu ta ko sagata selluɗo wawɗo kono ɓandu makko ndum no lo'ani dina kam e yiya ɗum ɗon tawa buyi no woodi wawɓe kono e hoore koko ɓe wawi ko fof ɓe wawata immade juula subaka ka juuɗe ɓe no woni ɗon se ndaari contraire no woodi woɓɓe ara ko makko baɓe nawyuɓe jogiiɓe duuɓe tata ɓalli maɓɓe ɗi no wawi immagol honɗum waɗa dewal ngal no ɓe faalira o donc bakkatu ɗuɗuɗi ɗin e geddi ɗin no jasina goɗɗo ɓanndu ndu doyina ko ɗum karmo koɓe makata mo ñaami ko harmi koko harmi o gollata ko harmi o gollata ɗum noon ko non woni mo ñaami kadi ko laaɓi ko hasi kon ko laaɓi kon ko gollata ɗuɗugol bakkatu e geddi no wona sabu goɗɗo ittane barke e gurdam mum ɗan e alhaali mum on fof wande on siko ko ɓeyata kaari heɓi barke ma hunde heɓi barke ko pii hum waɗete kum e nden hunde ɗon si waɗama ɗon nden ɗon feere ala fecci feeraji hunde nden nde nafay foti ko ka gurdam on tigi waɗay ko hani ko soka ɓiɓɓe ɓe wona ɗoftiɓe nafayɓe soka ɓandu wona sellude soka jawdi wona laaɓudi nafaydi soka ganda wona gollirtegal ko hakkada yani si tawi tum barke waɗama e hunde nden ɗo woni marde fiira joni no ɓeyni neɗɗo yeddo Allah subhanahu wa taala marɗo geddi ɗum ɗon no wawa iwde e makko fiw no waɗa sabu kadi goɗɗo guite ɓernde ɗen ferme ara o yiɗata gonga o nanata gonga fiw sabu bakkatuji makko ɗi har sa inni qala llahu taala ma qala rasulullah o wippitoto ina mi heɗanta ko baɗum ande karbo komin kak dari ko ɗum ɓe addi o tamsil basira haga donc en andija ka bakkato on no wawi fermugol ɗen ɗon no wawa wonde neɗɗon on tigui faɗa nemaji ɗin fof tawa simo mari nema jawdi hay so mari jawdi o heɓata nema mum mari cellal o heɓata nema mum bimana nafoore mum nden heɓotako to ay wasili haray nemaji ittama e makko no wona sabu goɗɗo o ɓoore hersa neɗɗo marɗo bakkatu yeddo Allah subhanahu wa taala o haray o ala hersa ko hasi kon a taway on tigi na neɗɗo hersowo ko faala wadde kon o waɗay ko faala wolde kon o wowlay donc ɗum ɗon hara kon ɗon sabu ɗum ko sabu ko rondi kon ganda tuuni ndi o rondi ndi bakkatu mo rondi o hara ko sabu ɗum ɗon ko ɓuri wonde nambara ɗum ɗon fof neɗɗon on tigi ko heɓa e masiboji ko ɗum fewndi hande so ndaari hande e nawnaje wonade e nawneje ɗen sima majji hade yi'aka e nder addan wano noon kadi geddi ɗi wonɗen e wadde ɗin hande bimana kala mofte ko ɓe halkirano kon enen hawtidiri e moɓeɗi fof hiɗe wadde ɗum fewndo yani kala mofte e annabaɓe nelaɓe so ɓeyni ɓe yimɓe ɗo ko ɗum ɗo ɓe nelirano ɗum ɗo ɓe wolnota ɓe waɗu ɓe sali wadde ɓe halka ma ko ɗum ɗo ɓenna ɓe waɗi ɓe sali wadde ɓe halka ma ko ɗum ɗo ɓe haɗa ɗo ɓe waɗi en daare tawen ɗin boneji ɗin fof enen ngu zaman ɗen e wawi ɗi moɓidir sage wona tajugol makko e karamon kono tellement ko boneji woni e wadde hande humpitama waɗi honno ko waɗi honno gorko goto o honno o wondi e ɓiɗɗo makko ha ɓiɗɗo makko o jibinani tawi joni ko sonnaji o maapi joni ko honno dewgal makko ngal yarata tawi e hino ko modi makko woni ko heɓini jiwa makko ngare ha ka bakkatu fewndi ɗum ɗon ko nambara bimana ko feƴƴitɗo ko goɗɗo watta e haqqille mum
joni sen dartiri ko ka duhiɗo resata duhiɗo ma sonnajo ɗon andi ɗum ɗon ko bakkaɗo itata woɓɓe hakkiranooma ɗi ko ɗin hannde wonden e ɗumanna joni sen daari ɗum ɗon en taway taga ɗon ko ma on tigi rutto o tuban Allah subhanahu wa ta'ala o toro Allah subhanahu wa ta'ala fiyo tabito se yiltike ka alquran alkarim en taway Allah subhanahu wa ta'ala himo noddi en fi tubu be nokkiri buy e ko ɓuri ɗudde ko en tawi ko yamir waɗare muɗum ko yamir en yi en tuubu se daari ko Allah subhanahu wa ta'ala o da ɗon wa tubu illa jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum